بهاتن آورزê havînî şîniyên bajarê Qamişlo gelek kêşeyan dikşînin di dema birîna elektrîka dewletê û bi taybet di van demên got pêleya germê zor bilind dibe. û gelek caran zarok jî nexweş dikevin sedema vê germbûnê û tunebûna elektrîkê. ما والله وضعي مجبور في كهرباء هافيني وواقف قرمه بحال سر مدهات ام فطسين خدي جيراني ما قش مولدي ما ايرو 4 و 5 رو خرابوي مرد به ايرو سينا عاب ايرو شوم من بد ايرو نزا شوم كور ام فطسين ما شوم ولدا كريب ني ما فركرين جبو زاري خو ما دنكن جيرانا بس ام 2 ساعات تابيخني جبو زاري خو زاري ما بفي اسهالي كتن في ورشاندني امي واشل بكن دبي التهاب امعاء دبروفي الواد خينا يسهروا قرمو دبن افزار وقشنا خوش كت مح في بلنبونا حرارتي وكهرباناي وامبير تننه افجي قطبوي جبالي زاروكا انا خوش كايفن وقت امبير تننه شو زاروكا درت كم درفه ودرفه دنيا قرم كلان دي يعني كهرباء هبه وباشتر به اف مثلا هبه وباشتر به تناسكر هنكي غازن ولو براستي للشارع يدبه مروب هذي تشتن باشتر يجي ملت يرشي بين جي كهرباء اشتوفيرا افي Welatiyên bajarê Qamişlo ji tunebûna elektrîka dewletê û bilimbûna pêleya germê û rawestandina gelek jenerîtorên empêran ji saetên sibê zû de berê xwe didin aşê bûzê û bûzê dikirin ta got aveke cemidî vexwin. مزبوط آفتنا كهربتنا قرمة وامطورنا ميرا فيرو دهرو خرابوي ناصل حين والله مرن قرمة ولا ما بسري ما دخلك لنا هبقى بوز زدنا ما بتصاد ورقي وبازا ساعات عم يصير دوري بسكن نا كهرباء هي نا آف هي همت بيجنا ما خانيا جمر بين النهار سبب كهرباتنا امبير هما بيننا مانه عالم كلكي اقبال دكسر ومعمل جبي معمل بيتنا القامشلي Ev 6 sal welatiyên Rojavayê Kurdistanê kêşeya elektrîkê dikşînin. Sedema rewşa Gosurî tê re derbas dibe û tê xwestin ji kesên berpirsiyar e çarakê ji vê kêşeyê re bibînin. Dara berekat, Kurdsat News, Qamişlo.